Nyawa yo. Obi didn't so be didn't. I will be nyawa ya auntie. Obi ne dey so say we didn't know. So fear wale dana. Obi so dear to ovie do. But to the edo. Ya brabo ya bo bi nyawa ye ma abonto ye be ugina ne ye. For any to say be o na me wo mi kurom na adum ekura mi nya na ekura mi information center kura kire mi ko dwatoa so obi so te so wanya platform say no nyame a obeye ndi nyame sompa na yere sumia obi nyawa ye no anu no ehnu na nyame sompa na yere sumia obi nyawa ye obi ne de so sene wode no yawo enye nyame sompa maka amede metaka se kuruna yete so na bontene na saase so no se de omdi nyame so mbre ye nya na kwan no ane nam so no kofo ne boa e kwan ne nam so no se ne kristo ka pa na ye nam so ne dia because ya to e bi o na ben wona e kom motia wona e kom nsuwa te se mi firanto e wa kom nsuo mi kurom anyama nchen na obi aba na ensuo ni ye twinanima ka je se we wa kwano anya de e kire okodu ato aba ansa na ye mpatade e o de amaw se dua nya obi na akogina ni ye twinanim ne bone a o ye hu ndi dua nya no a na wie na sofu bi ka kire se we ne ye frɛ no bosom no e na we ne ye nyamesom no a odwene ko agira won te ngomo na se because baby yesi ya bosom som no obi aye obi bone e na ye de bosom na boni dua eno wachi na mane oye ne bone no yawo wato ka mo no obi abewia wafra busum bia bodua busum na manipa kro nde ka na ba ene yesese obenya ne ho adi wonya amamedese ne wonya ne ho adi okoya sa atwinanim aka jeze se okofa ya oka ne nye kwampa so emmo sa abra no yese ye no ya abosomsom we di oti aso dem wa ofun wode to wa wafa nyame ahwe agira kuma ya ma fun na yera besi ne wu hu no yese ye no ne nyamsom no a tu compare ne ma we mi enu ni a ya no obi nya waye o ntinyame sompa na yatimune dia ene to be honest kofigina ta obo onyom no enye ho ni nyame som no omonkomo omabrabo omatitude wakona sofo pa na wo twe oba awo waye wuredi se opeso wa no na nyame nipa no so esofo wo yire no ene wo twe kora wo ho a ubebuza se ntinyame sompa na omusumi eda na otwa abe wo kuromu no eda wo se atwa abe abetwere nso ho wo sa na oge etwe so ukọ eda ho na ne bu ofu Paris kan so pa wuram fi a bi mu a na wie ko he Sunday ha osi man nsa so worship nyame no a ubebusa Kofi Kenata asem ni bi se enti nyame sompa na ele sum ya mabusu ni bi o eda god hundi wakọ aduro tisi ye nkum na sefo nyina no no ngwanya god no ozo oye asoli eda edu ya no obusa ho se edinyame sompa e no omuzumi kenyame na gudie ne e wo se diamond ni gold nyeza na okan wafa sa Kristo no ankoso obi no wo chade no wo fa awurade a ene ne nsa nche ntiga wo fa awurade no enso akọ gold ho se yenku na de hie nyina da no no nko anya gold na minim ni po ne ne godi ubebusa question ne se edinyame sompa na nipa yi ozumne ya nipa ne kon na krana one ne serepa se bire bi ba na sabi wo twa atrato so am wonya problem a otu wani buza se yewe na wo ko asori go frame so da be na ko gudam program ne na de ensem a wo kan hifa ne fire ya me hu nipa bi yare ne ye ne ko odifuo bi wa ben ba se difuo no wo ekwan we so o ko kanya ase kwan we ya so a unduru kanya ase mpo bi makomanim uko airport run about to sa kanya ase wurodu airport run about kakre ya de na meche otra na wo ba so be nwan ya be wura ye hayi a o wo hye ho na so na atune wa bosonso nyam penti abrosan e filling station bi achi ya papa no mso wa ben no agye ne ho ntre ha sika wo ne ho du yare mu odin wu o chin ba bia na anye ye no maka to se papa ne ho ye edu yo bra wa bre na wo ko wa bo aho ombe ya so le sa edu wa papa ne beje mic anu abo wo etwere da so wo fiefu okun wo be kwa abrochire
wo bi connection man bi pese obu wo be ma bi pese osisi wo be wo ba be yalefo obubu obeti sa nti owie sa bra cancer ne o ka kire bra no nkire ho ade na ye nti mbesan la be bo ma beti sa yawo na mo akotena ase nti ogotena ase awura ha na wakoka ade koro awe na me me wofa bi o yare koye wofa ne yare se na ye osa onzo osa na kwa tire timi yo se na mo because the yale be brebo system do ucheche ma che doctor as wabodam doctor ma jinka se no e ba me hesa be ba me bo e wo ma na me minimu nyina awe osa betuma yo se na e sa chew eti bi wofa na ye confused eti papa ne ka sa na ye wura dem o ndo obi o yale no okoya so wu bewu ena ye de ni wura ne ho nam se de me nka wu bewu no pese mu se nyame na afre no na wo di agro se nam de wofa na waye mre de ne tena se ya no se ha mo ede na me ka ye no to obo ede na me ka ye na nam se bacho ye na ase ye be ko aburuchiri no obo se ha wo no ubetu kwa untua 1000 nkura wo fe obekọ untua 1000 nkura obi na be ye nkrata na mani free enche nkura ebesi asem no wo kan enni 1 week ubehunu ho mpopo ye nanso na mo fa yare ne ye de bae hana mo fa kaya se yamko udi emewu aminko wa no te no se ade no kaza am so yare ne ye de ne ba se yare no de tie yare ni twam se de yan a ne mbe me ka chen se sa chance ne da na chi na yare no yare ne de obese ekwa enam akontu sem na da na nimu no amon pese obekọ no enu di om de sa yare ye ya beso ye ne so be rade games 2 weeks obenya atukwan no edi ongo breaking accounts no onfa musika nyina amra sesie na ne am wo menyama no e wana mo fa nto ano zikwaku yenko me kwa me ire ne me mamfa me kura ma bre me wu ana me ko unu se dan ne am de me wo fa kwa ne hu chana fo bi hospital omo kire ho de ko no omo ni kura machine bi mu se na scan body na omo kire se wo sa omo ma na duro ba ku mi no odi so ne woni na mo wo TV station be too wow so for ne si wo be kwa bridge o te so ya lo so wo be wa go breaking account so mbe kunu because on be so be kwa bridge na we nyamesompa na yesu mi ndi ya nyamesum na ye hunu ne de wa mo akoko anye duru o hwe nsem me wo faasi so fu ba ku yo wa kre ya wa bosa kole MPP abreso dum so ba ku mi enu bi ba na Ghana for ko kan ho asem nya mi party abreso papa e be chim ya di party na tem emi ehun se aban fu be ni agoto abama no na do go amfere ni agoro ya MPP twam na ndisi ba na eduma ya afere papa e se brijo gese ndisi de mo emza mo mpenasa mukura kania ni dum ye no matese ese akoso mu ahye Ghana ni bia tema mebuza sade na hye akoso mo kania dum na mu di ho atam nyansa be na monim tie ya nyamesompa ni yesu ejino abrabona ye body yaw me Matias ye se nyame bo nipa bia ne awo ye enye no hunu se sanwana mo firi ho obi kan wote woni se nye yi atu anamo mpa firi ho because o se da no mese wo se firi mesoko wa anya ne yetene wa ankasa meka se firi mesoko wa anko presby wa anko roman wa anko anglican methodist wa man church ndina ko da bi wa anya ne yetene ndina obepamo so asoli ni soro ayekuo aye jon de ko ka ye ho se nyame bi beba ba se ohunu sa kuo ni hwehwe ye na be ye ne fie no anko hokora wo se da na mese wo se firi mesuko wa anya ne yetene enti kufiki na tanum no ka kire ye se wona ye no omko asoro mo anya no omko crab ya untimi gan so namfofo a wo wi ase ye fo a omu nyina Sunday do omu nyale nko asoro go mo aso ne timi ka kire se gay wo ye kama pa o bra nkam besen kam de tu ani ye be ye ne dai enti sa na abrabo ne tie nyame sompa na yesu ye ndi nyame ase ye hu se de ne de be nante ye nya ne be ya ma ye ho nya ne omo ka na sole ho no na de obi a be ko ba bia nyame nhire ni ba bia yo we are abrabo a ye bo no ba bia ya pa ni o so ba de be dum no ama won fi akọ na ni mu asetenam na otu ani a ento obi ani ko ba ne sa ya na aya we ho sem kase
Kan obaten bia na be ma bia be pene sebe kan fie be ko nanim wa setena mu no nanka na matwa no ho ahia we na ye doctor wo UK no oh we na ye lawyer wo Ghana no oh Canada ni nso abawo na maame ne ma ne basa de fie ho aye do obi si o mbe ye de hwe o maame be de o munsi ni fom dawo ye duru wo de a no wo ma fie ho aye mawo eno be ba bro no ahwe ni shees na aferi ye de asomfo agu ne ho ahia be kai me WOFA police commander okoye krom go so ma si fie kama na me na na nwuye no eno otim na ne shees kakra ka se tie ne na unye wude mu anu abo udin na ohwe made atwa no ho ahia ye sesan aduane sanso unhunu ono adodo a wodie but mra ye de age omo no so da bia wo se emu wo ho jollof stew hi eni kwase mo man like ye beto nti da bia be ko maami kama ka wona hu se obi anyini odimi bie nso be ko bia ne address ne kama atoto ntuma ni wa fura de na ne mpa so agu ne kon wana hu se commander maame na te wo no asumdie mu a na ode ne saa na ni so be ye ne kusu kura no nya wura na ne wo ba ha jo na wayi mi amase eja men kwa mi obi ni ngomo utinze maame ndi na ni gie saa ndi ni nyini mu na ni fre nya onyini che ansa no wo ko ba so dan wani si na sebe tafra che be mfie ya duri e bi edi ti beto kura che be na nso no radio so ansa na adofo akoye moade a ya wo ka so twetwe akọ akira na ye de ni suo ni aweho aba da me ka cha da sanse sabiri ya wasi suwe ya o ni abeti madua no odua wona wo so no mo ntem ye kama na no maye wona afu mo no aka so ya che mo nim ne achi na obi beye mo nso so nipa bo mo na makonka ye akomwa especially emma bi e wo wi ase etimi be ka se me maame wa hweme nanso wanyi wangu nti na kakra wo betimi bi ana so abon ho modene na de ahye ne monyam wona be ba be ka se yesi maame ye beifo ne se ntimi de ade komana na ase no na so apɛ ba bi agina yie se me de wona wo me mehwe no but na de bi ye yie ode be ba me so ne ntimi me se ko ba ne sa wonso be tua wakwan ni ya mo nya asomde de akọ aya ye kan nyina akọfu ano enim se da bi ya dofo no na koye mmoa ebi ana obi kura ate amano ne o no wotie dumade wasifi onye obi mpo ma ne ntremu a na wa mama me aye omobo wo be wi ase na ye maweho o se de na menye mfa ma o se mde menye obi no won be bi ma mde mititu a yawo nipa kwabra ne watena wi ase be ni mfie do onwene aduane ho no pe bi di miti ato a ya odo titu ade njo ade atina wo ni bi but no kura ehia na se be odi ni tubi na se ya aweho etum de bi a na ebusunya ma ya hunu mfaso nti a ye be da fie bi mu ene mfaso die bi nti a sebeta frache ye de ma bi ba wi ase omo anwo ye kura de nya dusi ano ma ye mobo kura ye be sere ma me se wa ampa afo brakatu ena de na semi atudwa mumye mwa na ne ye betimi bia na mo nso amwo abusunya ma muni nse betimi aye mo nto ne ma bi ngo funzo bi ye ba ye amane bi ye ba ye kasa bi a nkoye na yentimi nya na ma minya ba bi mfa na tinju ya na asumdie mrafi noke